Nepopravljive posljedice koje su se mogle desiti, a ticali su se devastacije preko 6 miliona metara kvadratnih prirode, uništenje preko 200 hektara šume. Rudarske aktivnosti su bile planirane, trećina rudarskih aktivnosti u zaštitnoj zoni nacionalnog parka. Planirane je deponovanje 100 miliona tona opasnog otpada koji sadrža u sebi teške metale koji bi ostali kao jalovina posle postupka flotacije i to iznad glava Mojkovčana, iznad grada Mojkovca, potencijalno ugrožavajući vodoizvorišta, podzemne vode, u prvom redu potencijalno ugrožavajući površinske vode, odnosno rijeku Taru koja je UNESCO zaštićena.